Ka Bible ko ong ujisu ong ito kikintien. Hagis ngi kibakat do. Uta o bapop to unang lepom. Uta o bahok to unang lehok. Kata ka pensyisay. Pau jisu ong penbor yun o yun o. And wila na biyong pastor na niyeng nan mare. Na don kamte yu blay agan igis ngi. Kisamla yan o pi penbor. PM ka jing ka bapen sengob ha yan o. O Jisu klem yap kai hang tei halor ding na bagas nam jang u kan mi ba pi pinya sriem ya kabertei ngan buru agak tin pareng na gabantaki way Christ did not die on the cross for you to be relevant to the world. Jisu klem yap kai halor gading na bagas nam jang u gatuan bangi nginum de pertan bagi way ki bangai pitieng balong marway lada pikiran ye gejing shisha lada piyan ban im kum ba ukris ukot ye pi pinlong marway ngai yang ya gani ndoi pol wang ngala pen hon ye te tam la biam ye no pi pen hon gani yuski namar gani kan yo Jesus sakat no ye pi api ka pateng ben riu ka baken riang ka bamutrop ka bam sakat no kay man siya sakat no